Lepo pozdravljeni vsi, posebej Bronja Žakelj, naša avtorica. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako je nastala, kako živi in kaj nam pomeni njena nova knjiga, ki je zdaj prevedena tudi v hrvaščino, Belo se pere na 90. Naslov je zelo podoben, Bijelo se pere na 90. V hrvaščini. Dogovorili smo se, da bomo govorili v svojih jezikih. Jaz bom govorila v hrvaščini, Bronja pa v slovenščini in se bomo potem med seboj prevajali. Za početak bih željela reći samo nešto o Bronji Žakelj vrlo kratko, a onda ćemo poslije puno govoriti o knjizi i o samom procesu. Ono što je za mene osobno bila silno nova i važna stvar je činjenica da je ovo Bronjina prva knjiga. Dakle, Bronja nije netko tko je u pisanju nov, zato što je napisala mnoge i mnoge tekstove, radila je i kao novinarka. Dakle, nije ona u pisanju nova, ali prvi roman, prva knjiga je ovo njezina, za koju se odlučila u trenutku kad je osjećala da je knjiga mora van. Ono što se dogodilo s knjigom nakon toga je pravo jedno malo čudo. Dakle, upravo je nevjerojatno koliko je ljudi prepoznalo sebe, tekst, teme, sve ono čime se knjiga bavi. Bronja, dobrodošla u ovaj razgovor. Silno sam zahvalna što imamo priliku upoznati se na ovaj način, jer smo se do sada zapravo upoznale jako dobro tekstualno, ali i ovo nam treba. Ja ću postavljati neka pitanja, ti odgovaraj kako god misliš da ti najbolje odgovara. Dakle, jasno je, pogotovo u ovom slučaju, da autor piše i zbog sebe i zbog drugih. Jesi li ikad sanjala, kad si pisala knjigu koja je autobiografska, da će knjiga u Sloveniji biti toliko čitana? Naime, ja pratim stranice nakladnika toga u Sloveniji, a to je Beletrina, koje su, moram reći, izuzetno dobre i preporučam svakom hrvatskom čitatelju da malo pogleda Beletrinine stranice. Pisalo je da je knjiga ljetos prodana u 15.000 primjeraka. Sasvim je sigurno da svi koji su ju čitali nisu ju kupili. Pretpostavljam da kod vas, isto kao i kod nas, funkcionira tako da kad kupiš knjigu, onda ju posudiš još 5 drugih ljudi da ju pročitaju. Osim toga, postoje i knjižnice. Dakle, moja procjena je da je knjigu pročitalo 25, 35, 45 tisuća ljudi. Čitanost je izuzetno velika. Dakle, kako si se osjećala kad je to krenulo? Ta plima čitača, kad si nakon mjesec, dva vidjela da će knjiga biti strašno čitana. Kako se osjećaš danas kad se i dalje čita u Sloveniji, kad je već prevedena i na hrvatski, i na talijanski, makedonski, bugarski, dakle, živi neki svoj život mimo tebe? Ja, torej, dober dan, živa, pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem vesela, da se lahko srečava vsaj takole, če se že v živo ne morva, in upam, no, da bo čim prej prišli časi, ko bom lahko prišla čez mejo in ko bomo imeli lahko predstavitve tudi na Hrvaškem, Zagrebu. Saj sem se zelo veselila in navdušena sem nad hrvaškim prevodom. Moram reči, da se mi nekateri deli teksta zdijo celo boljši kot original. Tako da hvala, Anita. Sicer pa ja, ko je knjiga izšla, sem seveda upala, ne, da ne bo ostala pozabljena nekje na policah knjigarn, ampak takega uspeha seveda se nisem niti v sanjah, no, nisem upala nadejati, in jaz mislim, da je to bilo presenečenje ne samo zame, ampak tudi najbrž za založbo. Jaz sem vedela, no, da je knjiga, sicer da je roman dober, da je to knjiga, takšna knjiga, ki bi si jo želela tudi sama prebrati, ampak imela sem kar nekaj pomislekov.
Namreč gre za avtobiografski roman o nekomu, ki je nepoznan, ne? Pravzaprav razen enega tazga ozkega kroga, pravzaprav prijateljev in znancev, in se mi je zdelo, da zgodbe nekoga, ki ga nihče ne pozna, nihče ne bo želel brati, ne? Po drugi strani se pa v romanu poleg tega prvega dela, ki opisuje torej življenje v 70-ih, 80-ih letih v Jugoslaviji, čas poznega socializma, ki je na nek način zabaven, humoren, ne, in razpad Jugoslavije in tako naprej. Ta del se mi je zdel, da bi znal prijeti, dočim pa drugi del, v katerem se pa ukvarjam s težjimi življenjskimi vprašanji, smrtjo, boleznijo, samostjo, ne. To so pa teme, ki so pogostokrat zbanalizirane in na nek skupni imenovalec patetike in moralizma. In bala sem se, da me bodo vrgli v isti koš, ne. No, zgodilo se je pa v bistvu ravno nasprotno. Ljudi je pritegnila zgodba nekoga z ulice, prepoznali so se v moji zgodbi, prepoznali so svoje sledi, svoje podobe, svoje zgodbe. In ja, zgodilo se je to, kar si opisovala, roman je res bran in kaj je lepšega za avtorico kot to, da te ljudje berejo. Hvala ti na tom odgovoru. Ne može se u ovoj situaciji ne govoriti o činjenici da je s jedne strane velika čitanost, a s druge strane nagrada. Dakle, na koji način ti osobno doživljavaš tu potvrdu koju si kao autorica dobila kad ti je dodijeljena nagrada Kresnik, usporedbi s činjenicom da je knjiga doživjela nevjerojatan uspjeh kod čitalačke publike? Naime, koliko ja znam, knjiga se počela izuzetno puno čitati i prije Kresnika, a onda još naravno poslije, jer je to nagrada koja je u Sloveniji izuzetno cijenjena i važna. Pa pretpostavljam da nije baš pravo pitanje koje ti više znači od toga dvojega, nego na koji način ti znači jedno, a na koji način drugo. Ja, torej to, da je roman tako bran, ne, to se mi zdi pravzaprav, tako kot sem že prej povedala, neverjetno, predvsem zaradi dejstva, ne, in zame res presenečenje, zaradi dejstva, da so vse ta pomembna življenjska vprašanja, kot je minljivost, krhkost, iskanje resnice, ki so me pravzaprav skozi vse moje življenje, predvsem pa po izgubi mame pri mojih 14 letih, odrivala nekam na rob družbe, a ne. In vsa ta vprašanja so v bistvu sedaj, kako bi rekla, zaradi, morda lahko rečem, tudi, ne samo zaradi romana, ampak tudi zaradi medijev, ki so tako hvaležno sprejeli to mojo knjigo in priložnosti, ki so mi jo dali skozi intervjuje, da so vsa ta vprašanja postala del javnega diskurza, ne? Da se govori o smrti, o strahu, o problemu otroškega žalovanja, o žalovanju nasploh, ne? O vseh temah, ki so v današnji družbi, kjer vlada nek teror pozitivnosti, teror sreče, a ne, da so sploh prepoznana in da se o njih govori. In jaz mislim, da je na nek način ta vprašanja v dnevnih pogovorih odrivamo nekam na rob. Saj veste, dnevni pogovori so zelo banalni pravzaprav, ne, gre za nek small talk. In jaz v tem small talku zelo slabo znajdem, ker bi rada se pogovarjala o bolj pomembnih rečeh, ne. In zdi se mi pa, da vseeno, da so to teme, ki so del vseh nas in predvsem skozi to knjigo se je videlo, da ko si v neki intimi, s knjigo v roki, doma, v spalnici, v postelji, v dnevni sobi in ko se poglobiš, ne, so to teme, ki se te dotaknejo pravzaprav zato, ker jih živimo vsi, no. In to spoznanje me je pravzaprav nekako se najbolj dotaknilo, ne. Jasno pa nagrada Kresnika, ne,
Ponovno, jaz se ne morem drugače, kot da se ponovim, res nepričakovana, ker sem mislila pravzaprav, da knjiga, ki je tako brana, take nagrade ne bo dobila. In s tem, da je bila pa priznana skozi nagrado, literarna vrednost je zame nekaj absolutno krasnega. Ja. Hvala. Sad bih nekoliko pitanja postavila o tome kako je tekao taj proces i kako si se ti osjećala. Naime, kao što smo već rekli, knjiga je autobiografska i premda naravno naše sjećanje može biti varljivo, ono o čemu pišiš u njoj dogodilo se tako ili tako kako se ti sjećaš u tvojoj literariziranoj verziji. U tom kontekstu me zanima kad si ju napisala, kad je jednom bila gotova. Tko su bili prvi tvoji čitatelji rukopisa? Kome si prvo dala? Prvo je knjigo prebral, oziroma tekste, dele teksta moj bivši partner, oče mojih otrok. On je sicer default, ampak ogromno bere in mi je dal, moram reči, nekaj zelo koristnih nasvetov, predvsem to, da se bolj poglobim v določene dogodke, v teme, da grem bolj globoko in jih bolj podrobno obdelam. Potem je pa ta krog predvsem v okviru moje družine in najožjih prijateljev. Kar se pa tiče tega spomina, ja, knjiga je v bistvu napisana po spominu, ker jaz se zelo dobro spomnim stvari oddaljenih 40 ali pa še več let nazaj in mogoče so te slike v moji glavi tako zelo žive, predvsem iz tega najzgodnejšega obdobja, predvsem zato, ker po smrti mame se o mami pri nas doma ni želel pogovarjati nihče. Jaz mislim, da želeli so zaščititi na nek način mene, Roka, se jim je zdelo, babici, očetu, da bo ta pogovor o mami povečal najino bolečino. In jaz sem imela v tej tišini včasih občutek, kot da mami sploh ne bi imela zares. In strašno sem se bala, da jo bom pozabila in zato sem si te slike, dogodke iz naših skupnih časov v svoji glavi vrtela znova in si jih zapekala vase. Tako da je ta spomin na to obdobje zelo živ. Jaz sem jasno, da je spomin subjektivna izkušnja, in da se vsak dogodkov iz preteklosti morda spomni na drugačen način, ampak ta roman, to je moja resnica, ki je nisem preverjala pri drugih, pri sorodnikih, prijateljih, znancih, ker to potem ne bi bil več roman, to bi bil neko tekst drugačne oblike. Sem si pa pri tem pomagala pri pisanju tudi precej s pismi, ki so tudi v romanu z dnevniškimi zapisi, ki sem jih začela pisati tam nekje v 7. razredu in zelo intenzivno po mamini smrti, in pa slikami. Sad kad si to već spomenula, roman je pisan na vrlo specifičan način. Dakle, kad ga se čita, on se neposredno obraća mami. Potpuno mi je jasno sad, nakon ovoga što si rekla, zašto. Ali on nije ni epistolarni klasični roman, dakle nije klasičan roman u pismima, a nije ni klasičan dnevnik. U mom razumijevanju je na neki način i jedno i drugo. To je ono, pišeš za sebe i pišeš za druge. Je li ta forma u kojoj si pisala roman bila tvoja svjesna odluka? Jesi li razmišljala ili je to nešto što je u procesu jednostavno došlo samo po sebi i nikako nije moglo biti drugačije? Ja, to je bil nek organski, najbolj naraven pristop. Namreč avtomatično sem že prve besede napisala na način, torej v nagovornem slogu, da sem se obračala k mami, da sem ji želela povedati, česa vse se spomnim, ko smo bili še skupaj in kaj vse se je zgodilo potem, ko je ni bilo več. Zakaj je to
tako. Jaz mislim, da pravzaprav je odgovor čisto enostaven. Vsi moji dnevniški zapisi po mamini smrti so se obračali k mami. Jaz sem njej pripovedovala, kaj se je zgodilo v šoli, v koga sem zaljubljena, kdo me ne mara, zakaj sem dobila šus pri matematiki. Skratka, vedno sem se obračala k mami, ki je jasno strašno manjkala v mojem življenju in zato je bilo to znači bilo zapravo potpuno prirodan izbor, jel? Popolnoma naraven, ja. Tako. Ja. Bronja, jesi li tijekom pisanja imala neku unutrašnju cenzuru? Naime, knjiga je izuzetno otvorena s jedne strane, dakle razotkriva, kao što si rekla, cijelom svijetu tvoju obitelj i tebe. Je li tu bilo neke, da velim, autocenzure ili si u nekom času odlučila idem do kraja, pa svejedno mi je kako će to biti prihvaćeno i od strane onih kojih se tiče. Dakle, kako su članovi obitelji prihvatili knjigu? V bistvu tako je, knjigo sem začela pisati iz potrebe po pisanju in jaz nisem razmišljala o tekstu kot o knjigi. Ne? Nisem razmišljala, da bo ta moj tekst nekoč objavljen in da bo tako bran. Ne? Zato pravzaprav ves čas pisanja, jaz sem pisala popolnoma brez filtrov, prav zaradi tega in brez cenzure. Pisala sem zase ali pa recimo za svoja dva otroka in za najožje ljudi okrog sebe, tako da se nisem absolutno nič ukvarjala s tem, kaj bo rekel nekdo drug. Ne? Potem, jasno, ko je pa prišlo do tega, da bo tekst knjiga, da bo knjiga izšla pri Beletrini in da sem vedela, da bo tudi Beletrina naredila vse, da bo knjiga uspešna, da imajo aparat trženjski, marketinški, skratka. Takrat me je majčkeno zaskrbelo, zaskelelo pravzaprav, kako bo vse skupaj, kako bodo na vse skupaj gledali ljudje, ki so v knjigi. Ampak pravzaprav najbolj mi je bilo pomembno, kaj bo rekel moj oče. Zaradi precej zapletenega odnosa, ki sva ga imela po mamini smrti in tudi kasneje, v času moje bolezni. Tako da sem njemu dala knjigo za prebrati in potem, ko je Beletrina pač rekla, da bo knjigo objavila, sem prišla k njemu po zeleno luč, k edinemu pravzaprav. No, ne bom točno povedala, kaj je rekel, ker moj oče krepko kolne. No, rekel je pa, da ga briga, kaj si bo o njem mislil kdo drug, da naj knjigo kar objavim in da naj še kaj drugega napišem. Skratka, dobila sem zeleno luč in nek blagoslov, s katerim sem šla bolj lahkotno v to izdajo. Hvala ti. Kako je s tvoje strane? Dakle, je li samo čin objavljivanja knjige i ta činjenica da je ona sad toliko čitana, je li to tebi osobno donijelo neku vrstu katarze, neku vrstu pročišćenja u odnosu na ono što si očito morala napisati? Zdaj, med tekom pisanja, tako kot marsikdo bi si mislil, da se je to zgodilo že torej v samem procesu ustvarjanja, pa se pravzaprav ni. Šele, ko je bila knjiga izdana, ko je brana, se mi zdi, da se je zgodilo nekaj pomembnih stvari. Morda najpomembnejša, prekinjena je bila ta tišina po mamini smrti. Prvič sem lahko spregovorila skozi knjigo in potem skozi literarne večere, intervjuje o tem, kaj se je zgodilo in ta tišina, ki ti obvisi, v bistvu to neizžalovano žalovanje, ki ti obvisi za vratom kot mlinski kamen, ta tišina se je prekinila. Po drugi strani sem pa šele skozi poglede bralcev in bralk lahko na drugačen način pogledala na nekatere ključne dogodke v mojem življenju. Recimo samo, če omenim, bolj prizanesljivo gledam recimo na svoje odraščanje, torej tista leta 14 do 19, obdobje pubertete, ko sem se imela vedno za zelo težavno najstnico, ampak zdaj na to gledam bolj prizanesljivo,
ker jaz nikoli nisem iskala vzrokov, zakaj je tako, ali pa vzrokov v mamini smrti, zdaj pa vendarle vidim, da nič ni brez preostanka, ne? In če se ti zgodi neka taka stvar, kot se je nam zgodila, to potegne za sabo in tudi moja mladost je bila zaradi tega nekoliko drugačna. Poleg tega pa mogoče, če bi še eno stvar omenila, nekako drugače gledam tudi na odsotnost očeta pri moji bolezni. Torej, oče je nekako obupal, ko jaz sem zbolela za rakom pri 20-ih, diagnosticiran mi je bil 3. stadij in oče, verjetno tudi zaradi izkušnje mame, ni več verjel v moje zdravljenje in me je v bistvu pustil samo. Tako da sem hodila na onkološki inštitut sama, domov z avtobusom sama po kemoterapijah in tako naprej. Jaz na to nikoli nisem gledala zdaj se mi je pravzaprav to povsem normalno in se s tem nisem ukvarjala. Zdaj, ko pa dobivam recimo te informacije od drugih in povratne, pa pravzaprav vidim, pa ne gre tukaj za obtoževanje, ampak da je v nekem smislu očetu, pa ne glede na to zakaj, ampak vendarle v starševski, kot staršu spodletelo. In to je zame pravzaprav neko, kaj pa jaz, ne bom rekla olajšanje, ampak mi prinese nek večji mir, spokoj pravzaprav, kot sem ga imela prej. Stvari si znam drugače postaviti v te predale življenja. Meni se čini, s obzirom na ovo što govoriš, da je na neki način i odrastanje i shvaćanje sebe kao osobe u tvom slučaju zbog okolnosti kakve su bile bilo stvarno nevjerojatno dramatičnije nego što je to uobičajeno za mlade ljude. I kad bi me neko pitao, čovjek kad te gleda ovako zna otprilike gdje si s godinama, ali kad čita knjigu onda kao da je 5 života nekih normalnih ljudskih iza toga. Sad postavlja pitanje normalnih ljudskih života. Dakle, u knjizi govoriš o tome kako si u mnogim situacijama željela biti normalna, kao svi drugi, jednaka kao svi drugi, a to u nekim situacijama nije išlo. Dakle, je li to neka tema o kojoj razmišljaš i danas i ono što me zapravo zanima, kako gledaš na tu normalnost? Što bi danas rekla da je normalnost u našim odraslim životima, ali specifično u životima mladih, u odnosu prema onom što si malo prije spomenula, a to je ta neka potreba da se stalno bude dobro, da sve bude odlično, da sve bude nekako nasmijano i da gurnemo pod tepih sve ono što nije, jer normalno je samo ako nema nikakvih problema. Dakle, tako se mnogo puta čini. Kako ti danas gledaš na to, s jedne strane iz svoje perspektive odrasle osobe koja je sve to prošla, s druge strane promatrajući svoju djecu koja su sad u nekoj dobi kad sigurno postavljaju pitanja sama sebi, jesam li ja v tom društvu normalan ali pomaknut? Ja, zdaj vprašanje, kaj je seveda normalnost, ne? Ampak če se ozrem nazaj, ko si enkrat na robu, ne? Ko je v bistvu, ko doživiš izkušnjo roba ali pa smrti, ne? Pravzaprav si želiš pravzaprav in fantaziraš o popolnoma običajnih stvareh, najbolj običajnih stvareh. Ko sem bila v bolnici, sem si želela samo, da grem lahko itak domov, da grem lahko na pico, da grem lahko na sprehod čez Tivoli. In ko si mlad, recimo, ko si star 15, si želiš biti, je normalnost, da si tak, kot so drugi, ne? Torej, da imaš iste kavbojke, iste superge in isto frizuro. In to, jaz sem imela iste kavbojke in frizuro, ampak sem bila zaradi tega, kar me je zaznamovalo, zaradi mamine izkušnje, tako drugačna, da me to pravzaprav, čeprav se sliši morda neverjetno, ampak zaznamovalo za dolgo let z enim občutkom sramu.
ne, z občutkom sramu, ker si drugačen, ne. In zdaj, kako jaz danes gledam v bistvu na normalnost, pravzaprav si želim popolnoma običajne stvari. Jaz sem najbolj zadovoljna, če življenje teče brez prevelikih odklonov levo, desno, da sem tam nekje v sredini Gaussove krivulje in skratka, da ni preveč odklonov. Tako kot si pa rekla, si pa jasno, zame je normalnost tudi ta, da iskreno spregovorimo tudi o stvareh, ki niso del vsakodnevnih pogovorov in tako, kot sem rekla, ki jih odrinjamo pod rob. Pač taka sem jaz in to se mi zdi, da je ključno, no, pri nekem vzpostavljanju enih dialogov ali pa ključno za našo družbo, da torej presežemo te samo neke mite o sreči in teh maksimah neoliberalizma, ki nam jih na vsakem koraku silijo pod nos. Apsolutno. Moram te pitati u današnje vrijeme, jer ovaj intervju isto tako radimo kombinirano na daljinu, jer drugačije ne možemo. Kako nakon svega što si ti prošla gledaš na zdravlje? V bistvu gledam na zdravje kot na privilegij. Zame je to nekaj nesamoumevnega in zame je privilegij, da tukaj zdaj lahko sedim in se lahko s tabo pogovarjam. Da ne bi bilo samo o mami, jer je važno naravno i možda najvažnije, ali ja ću sad pitati jedno sasvim osobno pitanje, a oni koji pročitaju knjigu znaće zašto sam ga pitala. Ideš li danas kao odrasla osoba i jesi li sa svojom djecom išla u planine? Aha, zdaj, malo slabo sem te slišala, ampak če sem šla s svojimi otroki v planine. Da. Veš kako... Jel planinariš ti kao... Ja, ne moram reči, da planinarim, hodim pa v hribe, ampak v sredogorje. Torej, ne v previsoke hribe, ker pravzaprav po bratovi smrti, ko se je ponesrečil v hribih, sem dobila nek strah pred višino. Tako da hribi pa so ostali v meni. Zame so gore sinonim za življenje, ne. In vedno me je gnalo neka močna sla po tem, da bi šla v gore, tako da hodim, ampak tako, da je levo in desno okrog mene raven teren, no. Otroci pa niso preveč, Katjuša in Matija nista preveč navdušena nad hribi. Težko je pravzaprav v teh letih otroke prignati, da bojo hodili v hrib, no. Ja. Osobno da se vratimo na knjigu, dakle osobno smatram da si izuzetno duboko ušla u intimu čovjeka, u intimu djevojčice, mlade žene, propitujući vlastitu priču i propitujući univerzalne priče mnogih. Sasvim je sigurno da su se mnogi prepoznali u tvom tekstu, kao što smo već rekli, a mislim i u načinu na koji ispisuješ tu priču. S obzirom na to, premda je ova knjiga, kao što smo rekli, prvijenac, nakon ovakvog uspjeha svi se naravno nadamo da neće biti zadnja. Dakle, razmišljaš li o pisanju nove knjige ili jesi li možda, što bismo željeli, već u nekoj fazi pisanja? Razmišljam, ja, seveda, ampak zdaj si bo treba nekaj izmisliti, ne? Tako da to ne vem, ali bo lažje, ali bo težje, ampak zaenkrat še ni bil napisan prvi stavek. Si pa želim, ker je to obdobje pisanja, ustvarjanja pravzaprav eno najlepših stvari v mojem življenju, no, kar sem jih počela.
neskončno sem uživala, ne samo v pisanju, tudi v vseh korekturah z urednico, ki so ponovadi nočna mora avtorjem. Jaz sem uživala, jaz sem komaj čakala, da mi bo Špela iz Beletrine poslala nek feedback, kaj moram še popraviti, kaj moram prilagoditi. Tako da ja, to je bilo zame od začetka do konca res užitek. Hvala. Pred kraj, samo bih te htjela još pitati dva pitanja. Jedno je o tvojem čitanju. Dakle, sigurno si u životu puno čitala, vjerojatno imaš neke omiljene pisce, omiljene žanrove. Što čitaš, što voliš čitati, ima li nekih knjiga koje su ti uvijek pored tebe? Ja. To branje, jaz sem sicer kampanjska bralka, v določenih obdobjih ogromno berem, potem spet manj, ko sem recimo pisala, sem zelo malo brala, ker sem se bala, ker berem zelo intenzivno, v bistvu podčrtavam stavke, misli in bala sem se pravzaprav, da bo to vplivalo na moje pisanje in da bom prevzemala neke vzorce in da bom zašla iz te neke svoje linije, ki sem si jo zadala, tudi s stilom pisanja recimo. Je pa, torej romane, poezijo berem, torej najrajši imam knjige, v katerih najdem en del sebe, ene svoje sledi, en drobec svoje zgodbe, misli, izkušnje. V bistvu se mi najbolj dotaknejo knjige, imam najrajši knjige, ki se mi v bistvu dotaknejo tako racionalno kot čustveno. In takrat berem z svinčnikom v roki. Recimo obožujem vašo avtorico Slavenko Drakulić. Naprimer, ne. Prva knjiga, ki sem jo takrat že leta nazaj prebrala, je ta Kako smo preživeli socializem in se ob tem celo smejali. Ne. Ta knjiga me je pravzaprav zelo zaznamovala v tistih letih. Sicer pa zdaj zadnja stvar, ki mi pade na pamet, recimo Sofie Oksanen, Stalinove krave, perfektna knjiga. Tako da zdajle, ko bova končali ta intervju, moram pogledati, če imajo tukaj v knjigarni še kaj od nje, da še kaj drugega preberem. Ja. Ne znam jesi li upoznata, ali kod nas je čitanje poezije poraslo u zadnje vrijeme silno. Ili se makar nama koji to pratimo tako čini, da je puno mladih na čitanjima dolazi, puno ljudi, puno više nego prije. I ono što je zanimljivo, ženske su autorice izuzetno u tome aktivne, recimo Monika Herceg, Olja Savičević-Ivančević, tako da to je recimo kod nas u zadnje vrijeme postalo među mladima, čini mi se makar jednom grupom, izuzetno cijenjeno. Za kraj bih te samo htjela pitati još jedno pitanje vezano uz knjigu. Dakle, osim tebe, šta misliš ili znaš li, tko se najviše veselio uspjehu tvoje knjige? Jaz mislim, da Beletrina. Ja, Beletrina sigurno. Ne znam zapravo je li to što se dogodilo, dakle koliko ima u Sloveniji knjiga u zadnjih 5 godina koje su se tako dobro prodale? Ja, v zadnjih 5 po moje ne. Mislim, premalo poznam, ampak mislim, da je Kavaca zelo blizu Vesne Milek, pred leti jasno Goran Vojnović, Ščefuri Raus, ki je prodal še več izvodov, kot je bilo prodanih moje knjige, ampak torej je uspeh zame in za Beletrino. Zdaj pa mogoče še ob tem, ne, pa moje 2 otroka, ki sta ponosna na mamo. Seveda. Ja, svakako. Katjuša je sicer dobra bralka, ogromno bere in je knjigo prebrala na dah. Malo me je skrbelo, no, ker takrat je bila stara še 16, kako bo vse skupaj doživela, ker so vendarle tudi zahtevne stvari, pa je kar ni imela nekih hudih težav. Matija pa ni preveč zagnan bralec.
Tako da sem bila navdušena, ko je knjigo sploh vzel v roke, je odprl, sem prišla, Matija, kaj bereš mojo knjigo? Rekel, ja, mami, perfektna je. Kaj se ti zdi? Rekel, ja, super, sem že na strani 10, ampak bom rajš počakal na film. Dobro, dobro. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Iskreno se nadam da ćemo imati priliku čim prije razgovarati uživo, da ćeš ti imati priliku sresti se sa svojim hrvatskim čitateljima, a mi ćemo ti dok ne dođeš pripremiti situaciju. Dakle, mi ćemo raditi što god više možemo na promociji knjige, da bude što čitanija i u Hrvatskoj, zato što mislim da apsolutno ljudi ovdje mogu dobro razumjeti ono o čemu govoriš u knjizi. Hvala ti puno, Bronja. Super. Hvala, Anita, in upam, da se vidimo čim prej.